Suk hawayo company ke job dos ke job ko emburom kamtam kini penyo ke crash tom yo ki boro ki nong kitkam kamtam po yo ke 6 clear constituency ki support yenga siang komen ong boro kat kini kisngi ki do thiai ne kisngi de yo to so bo bang wathiang ngai skim mo kini ke jingmaya yo ki pai ba wo yai ne yai piting yo kat wadang em ki por kisngi yo mi ngana le yo nga ikble boro ki voters ki do vote yenga kamtam ki de crash tom made batski de benta hawo unpo yeg ni ski ko yusuk hado kate wa em kate jing Kyrmen ne benta ka constituency ngai skemi wa yo ye kre lang hele chirup hagini ki sant li gistem du dangwan khnang wa ka constituency yo man ko wadang ku chu de ni chikma nakale yo nga sang Kyrmen ong wa hagijing yele wa yo ya contest lang wa kibi wan ki candidate hagijing yele woro I em jar kate ga jing thmu ga jing perchang ke hope ke yong I but in the end kini to ke bantah hi wa upai ba de eu galat yenga dan nakalin yonga nga assure ko kre chitom kat ki bayi wala de banta ke bah kemiat ke constituency but you could aware ya kini ki candidate ki baya le percha hakni ga election so bha ya penyup kedaw ki luti ki bah ni bah ha jing lai luti ki yong ki le em ki jing bah ki jing tmu yong ki ngai skemo de ki jing em lang hi waki we ilang woro ki we kre kamtam nadu ki voters but ki non voters ki bom em vote yenga ai skemo wa ka bah ka miat wan ga ho yang ki constituency ki yong I UDP. Oh, chip ne su Your look.